Пайғамбарымызға қачан қарсы шықты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не қылды? Адамдарды Аллаға, жалғыз Аллаға сыйынуға, жалғыз Аллаға ибадат қылуға шақырған учурда, дават қылған учурда анан қарсы шықты. Бұл әрбір ешіктілер тықылдатып жүреді, бұға байлық керет оқшайды, әрбірін үйінің қарап жүреді. Топталып тұрып ұшыға байлығын беріп қойбайды бұл. Ошол Курайштердин, ошол мушриктердин аксакалдары ушундай жыйын кылды. Макул, не дейсиңер? Эми өзүбүздүн бала ушунча элден эптеп эле ошол ишиден тыйылып калса болду эле. Эптеп эле оңолуп калса болду эле. Макул, барып айтты пайгамбарга, ар бир үйдө тыкылдатасың, ар бир үйдө карасың, сага байлык керекпи? Кел, кыйналба, байлыкты өзүбүз эле берели. Жок көнбөдү. Ар бир кафылар болсо, ар бир үйдө тыкылдатат, бул кыздарына карап жүрөт. Буга сулуу кыз керек болса керек. Сулуу кыздарыбызды көрсөп, тизип туруп эле каалаган ал дебейлиби? Кандай дейсиңер? Аксакалдар макул болду. Болуптур, ошондой кылайлы. Пайгамбарыбызга барып айтты. Пайгамбарыбыз макул дедиби? Жок. Пайгамбарыбыз, оң колума айды, сол колума күндү берсеңер дагы мен бул ишимди токтотпойм деди. Ошол кафирлардын сыфаты бүгүнкү күнү мусулманга өтүп кетти. Азыр намаз окусаңыз эч ким каршы чыкпайт. Намаз окулайын десеңиз, не кылат? Жай намазын дагы берет. Керек болса ысык суу дагы даярдап берет. О, машалла окуйсуз, болду. Мана бардыгы ысык суу дагы даярдап. Муздак сууга албаң дейт, урматтуу тууган. Куран окусаңыз эч ким каршы чыкпайт. Бардыгы даяр. Сен оку, кыраатың жакшы. Катыр оку, узунураак оку дейт. Бардыгы. Качан каршы чыгып атат, даватка жөнөдүм десең эле, сен дагы ошолорго кошулдуң. Жөн эле намаз окуп, Куран окуп жүрүп берсең болбойбу. Эмне каршы чыгып атат, урматтуу тууган? Sen dağı şollar kim? Onlar kim? Kimge koşulup otat? Özü dağı bilmeydi da. Davatçı degen davatçılar 2 yılda 3 yılda okuyacağda okugan emez. Davatçılar 2 yılda 3 yılda davatçı degen namda alış üçün diplom da kalgan emez. Davatçılar hiç bir uyga akça surap, nam surap bargan emez. İnşallah kıyamet günüge çeyin dağı barbayt. Barbayt urmatı durgan. Davatçı degen namda Allah özü Kur'an'da berdi. Men kança 40 günge çıkam, kança 3 günge çıkam, meni davatçı degile hiç kim debeyt da. Qaysı Bahtiyar, damıla Bahtiyar, davatçı desen, yok astagfirullah, maşvaradan çeşigen, damıla deb aytış gerek. Mena davatçı men uşunçalık unutkan, biroq men hiç kim davatçı debeyt. Nege bul davatçını Allah bergen? Açın Ali İmran surasını, Kur'an'da açın. Ali İmran surasında Allah subhanahu taala din menetini kılgan, din menetini bekem kılgan sahabalardı maktap aytat. Ne dek? Alar uşunçalık menetli kılıp, alar uşunçalık kurbançılık kılgandıktan dua kıldı. Emne dep? Rabbana innena sami'na munadiye yunadi lil iman. Rabbim, biz senin yoluna çakırgan çakırıcılardın, davatçılardın sözünü uğup durup iman keltirdik. Uşunca ibadat kıldık, uşunca Kur'an okuduk, uşunca tövbe kıldık. Faghfir lana zunubana. Emi bizim murdağı günahlarımızı keçirip koygun. Ve kaffir anna sayyiatina. Jaman işlerimizin bardığını cevap koygun deyip dua kıldılar. Fastacabna lahum. Oşoladın duasını biz kabul kıldık dedi Allah subhanahu. Salih insanlar, ibadat kılganlar kimdi ortaga koyup atat? Çakırgan çakırıcını ortaga koyup atat hurmatlı tuğan. Bugün güne siz bize uşun nerseden kaçıp kaldık. Bu nerseden kaçış Abu Lahab'tın sıfatıyla. Bu nerseden kaçış kafir müşriklerden Abu Cahil'den sıfatıyla. Men dağı davatçı olsam Bilal menen birge oturup kalam bu. Men dağı davatçı olsam Bilal menen birge jürüp kalam bu. Men davatçı olsam Bilal mena amir sap bulu. Oşondan korkat ele hurmatlı tuğan. Oşonduktan alar çıkpayt ele. Hakikatte senden dağı jakşı bilet ele hurmatlı tuğan. Bugün günü oşonun sıfatı bizge kelip baratar. Oşondan hurmatlı tuğanlar, bir elimiz, bir cerimiz, arıyoruz. Ne kılaylı? Terin iliminiz var. Kirin Kur'an'a. Boptur Arapçasını düşünmesiz. Kotorması var. Kirin oşon desege. Kirin okun. Bunlar kayağı ketip otat. Neni çakır otat. Kimdin işini kılıp otat hurmatlı tuğan. Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Musa Aleyhisselam'a hüküm verip aytat. İzirip bir asakal hacar. Musa tayağın menen taştı vur dedi. Taştan ne günah? Taştan ne ayıp? Taşta günah yok. Taşta ayıp yok. Taşka okşagan kançalıgan başlar var. Ana şonda ayıp. Ana şonda ayıp vur oşonu dedi. Gelip durup taştı vur dediler. Ne oldu? Fanfacarat minhu isnete aşerata aynan. Oşol taştan 12 bulak atırılıp çıktı da.
Men uçalnıyman, men kızıl diplom menen bütkönmün. Meni kayaka barsaң bardığı tanıyt деген umnuyladım, bardığı meyesi toktop kaldı. Çıkpat gerek bu. Bundan çıkpaş gerek edi. Bu közді boyadı. Bir nerse kıldı. Meni şunca okugaным tekke ketedi. Onda mene iştebeyle koyuş gerek dedi. İşte oku, oşol okugan yerinde, oşol iştegen yerinde seni jaratkan kim? Allah. Sana ömür bergen kim? Allah. Ölüm bergen kim? Allah. Densoluk bergen kim? Allah. Oğru bergen kim? Allah. Şifasını bergen kim? Allah. İştegen yerinde oşonu aytalasın mı? Anda iştey ber, hiç kanday karışılığı yok. Anda okuy ber, hiç kanday karışılığı yok hurmatly tuğan. Oşol yerde aytalmasan seni jaratkan zattı. Oşol yerde jetkire almasan hurmatly tuğan. Anda tekke kete emez, ömürüm tekke ketip bütkön hurmatly tuğan. Allah Taala senin hiç yerine muhtaç emez. Hiç kanday amalına muhtaç emez hurmatly tuğan. Oşondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, bu dünya dört türlü insandın sebebiden gana turat. Eğer dört türlü insan yok bolsa bu alam yok, yer astın üstün bolup ketetiler. Birincisi bi ilmil ulama, birinci bu yerbeti ilimdüladın, alımdadın iliminin sebebiden turat. Eğer ilimdüladın ilimi bol bolsa bu alam yok bolup ketetiler. Yerbeti astın üstün bolup ketetiler. Nege? Siz bizge okşagan jahilge bari ürkende. Dozağına hem tüşören, barsam ne kısa çok kızın diye bir etkensin de. Sana bari ürkende sana. Erilikka kichine iştip koysa hiç nerse olmaydı. Yemi kichine cep koysa hiç nerse olmaydı. Bolu öğret. Cahilge bari ürken hurmatly tuğan. Bir ilmin ulama. İkincisi ne? Birinci ilimdüladın sevden. İkincisi baylardın bereşendiginin sevden. Üçüncü, eğer baylardın bereşendigi olmasa kedeyler bu dünyada çok bolup ketediler. Üçüncüsü kedeydin duasının sebebiden turat bu dünya. Eğer kedeydin duası bolmasa baylar baylığını kucaktap jatıyla ölüp kalatılar eken. Yegen tamağa kızganatılar. Oh jebeyle koymap. Nege çöntökte 5 tom turatılar. Yo açka kaldın go akar. Jeş gerek ekisine çizasan bolatılar dedi. Jebeyle koyatılar. Dördüncüsü padişalardan adiletlülüğün sebebiden bu dünya turat. Eğer padişalardan adiletlülüğü bolmaganda karışkır koydu kanday yese adamlar biri-birini dal oşonday jep kalatılar. Demek sen birinci ilimdü bol, maşallah Kur'an, hadis oku hurmatly tuğan. Bolmadın bu, hiç nerse emez. Hiç nerse emez. Bay bol. İslam dini baylıkka karşı emez hurmatly tuğan. Karşı emez. Oturgandan her biri bay boluş gerek. Nege? Acıga barat. Oturgan Müslüman her biri bay boluş gerek. Nege? Zeket beret. Oturgan her bir Müslüman bay boluş gerek. Nege? Kıla turgan işi özkö hurmatly tuğan. Kıla turgan işi özkö. Bay bolmadın mı? Hiç nerse emez. Kedeysin mi? Ayt, atabağız aytıp kelgen. Baylık murat emez. Kedeydik uyat emez. Baylık murat emez. Joktuk uyat emez. Kedeysin mi? Dua kıla turgan kedey bolur mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. En bakıl, sarang, itke minip kalgan, bitini sığıp suyunu içe turgan adam, özüge dağı dua kılbagan adam dedi. Kedeysin mi? Dua kıla turgan kedey bolur mu? Bolmadın mı? Padişah bol, deputat bol, prezident bol, minister bol, direktör bol, hiç kimine karışımız. Bolganda da adiletli olur mu tutuğan? Adiletli bol. Uşu törtö bolalmadın mı? Ölüyle kalbaysın mı? Ölüyle kalbaysın mı? Adam sanını koyup koyup. İlimde bolalmadın. Bereşen bay bolalmadın. Bay bayagan sen tırış atıp tırış everdin. Bolalmadın. Üye dua kılatılan kedey dağı bolalmadın. Başçı dağı bolalmadın. Ölüyle kalbaysın mı? Abu Hurayra razıyallahu anhu rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün akırında Abu Hurayra razıyallahu anh rivayet kılat. Sahabeler gelip soradı. Ey Allah'ın elçisi, siz dünyadan kayıp ketseniz, siz ölüp ketseniz, biz de ölüp kalaylı. Siz dünyadan kaytkandan ki bizge жердің üstü жақшырақ mı diye astı жақшырақ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Men dünyadan kaytkandan keyin en жақшыңар başçı bolsa. Baylarыңар bereşen bolsa, kıla turgan işiңер kеңешүү, maşvara menen bolsa, anda selerge жерден üstü жақшырақ жашай бергиле. Eğer men dünyadan ötkөндөн keyin en jamanыңар başçı bolsa, baylarыңар bakıl, sarang bolsa, kıla turgan işiңер katınыңар arkılı bolsa, ölüyle kalганыңар жақшырақ. Selerge жердин asты жақшырақ dedi hurmatly tuğan. Xudaga şükür bugünkü en жақшыбыз başçı, baylarыбыз bereşen, biroq kıla turgan işimiz maşvara menen bolbay kaldı. Katınımız arkalı bolup kaldı. Oturgan bardığın maqtanasın. Katındı men başkaram, sen başkarasın. Biroq oşondan surap iş kılasın da sen.
Kantip surap iş kılıp atkанын bilbey atasың. Kantip surap iş kılганын bilbey atasың, урматтуу тууган. Карточка алганы базарга бардың, барып эле катынан ачаласың. Канча келе алышым керек? 5 келе. Боптур. Өчүрөсүң. Эркектиңби барып ошондо алып келе берсең болбойбу? Же үйгө киргизбей коёбу? Касапка бардың, барып туруп эле чаласың. Койдун көчүбү, сыйырдыкыбы? Койдукун эч ким жебей, сыйырдыкын алып келип билбейсизби ошону? Майли, төпөчү. Кантип сураганын билбей атасың, урматтуу тууган. Сен башкарасың, туура. Бирок сен андан кантип сурап иш кылып өзүңдүн башкарылып калганыңды билбей атасың, урматтуу. Буякта жогортогулар айтса, эмне кылып ишенбей жатасың? Айтты да койду да. Жок, урматтуу, ошондуктан ар бир не кылайлы? Толук динге кирели. Барды. Аллах Субханаху Кур'ан-ы Каримде айткан: "Я айюхаллазина аману удхулу фис-силми каффа." Ey iman keltirgenler, dinge kirsen toluğu menen kirgin dedi urmаттуу. Bul ayat kaçan düştü? Yahud Evreylerden ne kılı iman keltirdi? Evreyler özünün zamanından beri ne kılı töğünün etini cevit. Töğünün göğsünü cevit, ciddi var sassık depçi. Kaçan İslam'ın dinine kirse Müslümanlar ne kılı töğünün göğsünü cegende jiyirken diye oşunu kandip şeysinler ceveyin depçi. Oşunda ayat düşken urmаттуу. İslam dinine kirdin mi toluğu menen kir. Jo mana yagana manga bolop biyagını koy kılalып etkemin deve degen urmаттуу тууган. İslam dinine kirdinби, толугу менен kir, çakır, kalgan yerlerde ayt mına ошол нерсени. Andan keyin aldıga жыласыз, болбосом жок. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah Taala beyişke kirүүчү эң биринчи kirүүчү 4 adamды тандап алды. Araplardan Peygamber'in özünü tandap aldı. Fars, Taciklerden Salman Farsi'ni tandap aldı. Rumduklardan Suheyb razıyallahu anh'ı tandap aldı. Habeşilerden Bilal razıyallahu anh'ı tandap aldı. Ara Peygamberimiz bir işe girmeyince bir daha Arap girmeydi. Fars, Taciklerden Salman Farsi girmeyince bir daha Tacik kira albaydı urmatı tuğan. Bir daha Tacik kira albaydı. Dünyada biliyoruz ne zaman? Kütkön zaman ha. Boldu kıyamet günde Tacik'tin barıdığı Salman Farsi'ne karaydı. Ne kılıp atken tayrat alıyordu. Ne tezrak geldi aksa kadar kütüp kaldı. Məhəli aksa kadar kütüp tezrak boldu. Ya boptur. Boldu jülötü. Aradan kanca gün ötü jülötü. Barçın ne kılıp atken tayrat alıp bütüp. Şut öyle jülötü çakır. Bar ne kılıp atken namazga turuptu. Tuy ya da bu kaçan bütüdü. Aytçı kelsin tezrak şunca kütüp kaldı. Oğa kızıktırmaydı sen kanca kütösün kanca aksa kadar oturdu. Kızıktırmaydı ağa. Nege? Seni kanca küttük değil. Seni kanca küttük de. Ağaya da başımda ne işlediyle gelse gerek. Bu Müslümanın balasıyla gelse gerek. Çoğun işlediyle gelse gerek. Kanca küttük de senin için. Davatka çıksa niyet kılıp da çıksa gerek. Kanca küttük de urmattuu. Bu dünyada kütken hiç nersimiz. Ahir kıyamatta kütken zaman urmattuu. Fars Tacik'tin büt bardığı kütöt. Ol kağlağa mütürü de kelet. Uhtayvı. Ne kılat. Barıp dara talavı, kayra kirevi, başka bir nesem kalıp kettirip oyaka ketevi, oğa kızıktırmaydı da. Tacik mi degen bardığı da. Farslardan Salman Farsi, Rum imperiyadan ne Suheyb razıyallahu anhu, Habeşlilerden Bilal razı kirmeyen, kalanı kirmey durmak doğan. Bunu nege ait otam? Kırgızlardan hiç kim çeçilelek. Mana Kırgız beyişke kirmeyince kalan bir daha Kırgız kirmeyip de hiç kim çeçilelek urmak tutuğan. Demek mümkünçülük var. Ağır bir özge şans, mümkünçülük var. Jönü attı çap, koyuverir. Abdullah İbni Ravaha razıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaat kılıp durup Allah'ın yoluna jönöttü. Abdullah İbni Ravaha, bugün cuma'ken, cuma'nı oku alıp durup Peygamber'in arkasına. Anan uçkan boydan atı menen jet olam dedi. Okudu cuma namazı, Peygamber'imiz görüp kaldı. Ne geçiyorsun? Azı jet olam. Peygamberimiz aytты, alarının ketkene gelin kıyamet günü geçince jetpeysin dedi. Jetpeysin dedi. Sibidir, bolap da bir gün. Kaldı, kança artta kaldı hurmat doğan. Kança keçik vatağız. Allah sizdi süygonçalık. Allah çalık sizdi hiç kim süybeydi. Allah sizdi uşunçalık жақшы көрөt. Allah sizdi uşunçalık hurmatta sıylaydı. Allah kütü vatat da siz bitiç. Allah kütü vatat hurmat doğan. Mına çıkıp kalar, mına kelip kalar, mına tovaklıp kalar, mına jönöp kalar. Kayta Allah siz bizden kütü vatat hurmat doğan. Kança artta kaldık. Hazır dele keçemez hurmat tutuğan. Ama İslam dinine ne kıldı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çakırıp geldi. Umar razıyallahu anh dinge kirdi. Kançancı olup kirdi. 40'ncı olup kirdi.
Ого чейин бардыгы жашыруун намаз окуйт эле. Умар Яза кирип туруп биз динден акыйкат ба акыйкат анда эмне үчүн жашынын? Кеттик ачыкка чыкты деди, ошондо ачыкка чыкты. Алымдарыбыздын бардыгы айтат, ким 40 күнгө даватка чыга турган болсо, ага дин ачыкка чыгып калат деди Мурматовган. Кантип жашашты өзү эле билип калат деди. Умар Яза 40-нчы болуп кирди, ушунчалык мээнетти кылды, Абу Бакыр разыяллаху анхуга жетти, бирок өтүп кете алган жок. Бүгүн күнү Умар дагы жок, бүгүн күнү Абу Бакыр дагы жок. Охо, эми булар өткөрбөйт го дей турганчы, өтүп кете аласыз урматтуу тууган. Мээнетти кыла аласыз. Ошондуктан ар бирөөбүз жүрөктөн чечим чыгарайлы. Ушунчалык ойнодук жетишет, ушунчалык күлдүк жетишет, ушунчалык жүрдүк жетишет, ушунчалык күнөөгө баттык жетишет. Пайгамбарыбыздын пайгамбарыбыздын доорунда, сахабалардын доорунда, сахабаларды эң көп кыйнаган кафирлар болгон. Сахабаларды эң көп иштен тоскоолдук кылган мушриктер болгон урматтуу тууган. Аллахын жолуга чыгышка эң көп сахаба иман келтирген, бирок атасы кафир, ошолор тоскоолдук кылган. Мусулман болгон, бирок ата-энеси кафир, ошолор тоскоолдук кылган. Пайгамбарга барба деп бутуга кишен салып үйгө камап койгон. Неге сыйкырлап коесуң депчи. Сахабалар канча ислам динине келди, балдары тоскоолдук кылган. Балдары жөнөтпөй койгон. Балдары не кылган, каршы чыккан. Абу Бакыр ошол Абу Бакырдын баласы каршы чыкты. Бадыр согушунда баласы менен каршы согушту. Ошолор тоскоолдук болгон урматтуу тууган. Бүгүнкү күнү сиз бардыгыбыз му'мин мусулманбыз. Мусулман болуп чоңойдук. Мусулман үйдө да тарбиялатабыз. Бирок канча мусулман баласыга каршы чыгып атат да. Баласыга тоскоол болуп атат. Сен кошулба ошолорго. Канча бала атасыга каршы, карыдың эми үйдө жат. Карыдың эми кыйналасың. Абу Айып Ансари разыяллаху анху менин тирүүм дагы, менин өлүгүм дагы дават кылат деди. Карыган учурда Аллахын жолуга чыкты. Анын тирүүсү дагы, өлүгү дагы дават кылды. Ал кыямат күнүндө жүзү жап-жарык, эч кандай коркпостон тура алат го. Сиз биз ата-энебизди, сиз биз балабызды каяктан тосуп атабыз? Мындай ойлонуш керек. Адам баласы кайсы несиден тосуп атат баласыны? Кайсы несиден? Эгер балаң түрмөгө кирип кетип турган болсо көрөт элем ошондо. Балаң эгерде алкаш болгондо көрөт элем ошондо сен кандай болгонуңдучу. Оңду албай өлүп кетет элем. Дамына дем салып коесуз, бу кайта эле ичип атат. Чакырган ошону көрөт элем урматтуу тууган. Эми Аллахын жолуга жөнөсө, Бишкектен бирөө биз менен даватка чыгып калды. Жаш эле бала 18ге жаңы чыккан. Жаңы биринчи жолу чыкты. Ата-энеме кайта десем чыгарбайт. Жок, ол алкаштар чыгат, сен чыкпа. Ояка бүт көчөдө калгандар чыгат. Иши жоктор чыгат. Акырында айттым деди. Онда мен да азыр арак ичип келейин деди. Мен алкаш болсом анан 40 күнгө чыгарасыңарбы? Болду, азыр ичип келем. Ичпем, да, чыгып кете берем. Анан зорго чыктым дейт да. Сиздин балабыз ошентсенен чыгарасызбы? Алкаш болуп калды, бар 4 айга чыгарчы. Келип оңолбой айтат. Бир жерде отурсак, бирөө айтат, бир атабыз ичип жүрүп ажыга барып келди, келип абдагын ичип алды, не болот дейт. Айттым, эшек ажыга барып келсе эле эмне болот? Эшек бойдон калат, ат болуп калбайт ол. Онда мен атам эшекмин. Мен каякта билем, өзүң билип ал. Мен каякта билем, өзүң билип ал, өзүң чечип ал урматтуу тууган. Эшек барып келсе эле оңолуп калат дейсиң урматтуу тууган. Жок, эшек бойдон эле калат. Бирок сиз биз инсан, адам, акыл эстүү, өңү түстүү, дин менен кыла турган, пайгамбардын жолунда жүрө турган сиз биз урматтуу тууган. Кара, Абу Бакыр разыяллаху анху ислам динине келди. Келиши менен ушунчалык өзгө мээнет кылды. Абу Бакыр Сыддык деген наамды алды го. Кафирлар айтты, Абу Бакыр чынчыл деди урматтуу тууган. Кафирлар Абу Бакыр алдабайт деди. Неге? Алымдарыбыз мубалага илимдүүлөр ашырып ушунчалык деңгээлде Абу Бакыр разыяллаху анху чынчылдыгын айтат. Күндөрүн бир күндө кафирлар пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деп кууп келе жатса, алдыдан Абу Бакыр чыгып калды. Аллахнын несин не болду, тынчылыкпы? Атымдан кафирлар кууп келе жатат өлтүргөнү. Мени сактаганга себепчи бол. Коюнда чоң бизде канар кап деп коебуз го, чоң кап экен. Макул ушуга түшүңүз. Не кыласың? Сактап калайын. Себепчи болайын. Макул деп түштү де, шарт оозун бууп аркасына көтөрүп алып туруп кафирларга карап жөнөдү. Кафирлар чөңкап келип, каяка? Мухаммедти кууп жүрөсүң. Мына мен көрбөдүмбү сен? Мына аркамда сен сүйлөй бересиң. Урганбайдан өтүп калсың. Аркасына көтөрүп келди алдыларгачы. Кафирларга алдаган жок. Мына аркамда турат деди. Бирок кафирлар акылга салды, бизге кандай эле капка салып көтөрүп келсиң деп. Урганбайдан кетип калды. Мына ошондон кафирлардын бардыгы айткан Абу Бакыр Сыддык бул чынчыл деген урматтуу тууган. Сиздер бардыгы му'мин мусулманбыз, мусулмандын үйдө чоңойдук, мусулман болуп төрөлдүк, бирок сени эч ким чынчыл деп айтпай атат. Кимин болсо лапшагон, кидалшик, суу куйту. Ушунчалык деңгээлге жеттиң, мен өзүмө эми ишенбейм деп калдык да.
Özüme dagı işenmeyim dep kaldıkka siz bizi hurmat oturgan. Anan kantip siz onu, kantip onan hurmat onan olsun. Umar razıyallahu anh İslam dinine kirdi. İslam dinine kirişten aldın kanday adam ele Umar razıyallahu anh. Bardı adamlar Umar Müslüman boluptu. Koyçe, Umar'ın eşeği Müslüman bolsa hem özü bulmadı. Eşeği Müslüman boluptu deyip sel işini eli dediler. Oşal azam İslam dinine kirdi. Amiril Mu'minin, Mu'mindar'ın adiletli padişası aylandı.